Aseme watu wanashindaka Java wakavumo kabisa. Moshe, ona sasa M23 seko sasa inakaribia fika Kavumu. Njoo hapa banaanza kimbia kabisa. Bawa kimbia sana. Angalia lukololo ya pata. Banakimbia. Basoda wanakimbia sana. Maki hapa vinakuwa nguvu. Banakimbia M23 inafika Kavumu sasa. M23 nakiko bakimbizi. Banakimbia. Tugira ngo rero munyemerere tugaruke kuri izi breaking news. Dukomeje kugenda tubana ku makuru ari kugaruka noneho uyu munsi ku rugamba rwafashe indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu gitondo abarwanyi ba M23 bazindukiye mu mirwano karahabutaka n'igisirikare cya leta ndetse nabo bafatanya biganjemo ingabo z'u Burundi n'abarundi benshi cyane bahatakarije ku buryo mu kanya gato cyane kari imbere turaza kubagezaho imibare y'abaturutse urugamba abafashwe mbiri ndetse nabishwe ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi na cyane ko ari bo bakomeje kugenda babyitangariza. Sibyo gusa ariko turaza no kurebera hamwe uko uru rugamba rwageze mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya tugiye kwa turebera hamwe izi breaking news zemeza ko bidasubirwaho abarwanyi ba M23 bakuyemo Katana baramanuka kuri ubu ngubu bageze Kavumo. Nkuko rero mwatangiye mu bikurikira ku gace gato cyane k'amashusho, mwanasura urubuga rwacu rwa WhatsApp, amashusho arahari menshi cyane rwose tutanatinyuka kukugezaho hano yo tugenda tuyabasangiza ku rubuga rwacu rwa WhatsApp ni menshi cyane, mwajyaho namwe mugasura. Ariko kandi nongera kubasaba gukora subscribe aho hasi. Reka turebere hamwe rero izi updates zigaruka kwifatwa rya Kavumu. Kuva ku munsi w'ejo bundi abarwanyi ba M23 bakomeje imirwano berekeza muri Kavumo nk'ahari ikibuga cy'indege gikomeje kugenda gikorerwaho amarorerwa. Ku munsi w'ejo umuvugizi wa M23 AFC mu bya politiki yasohoye itangazo agaragaza ko indege za Soko izabagabyeho ibitero karahabutaka. Nizo ndege rero zanisha abaturage b'inzira karengane 10-25 barakomereka. Bivuze ko rero icyo kibuga cy'indege zirimo guhagurukiraho cyari ingenzi cyane kuba cyafatwa n'abo barwanyi ba M23 kugira ngo bahagarike ibyo bitero birimo kubagabwaho. Nibyo bitero byatangijwe kuva ku munsi w'ejo mu gitondo kare tubyuka tumenya amakuru yuko Katana yamaze kuvamo. Ubu tuvugana ku kibuga cy'indege harimo kubera imirwano ariko nanone itari butinde kubera ko rero nkuko bigaragara na abasirikare benshi cyane ariko niryahuriro bafashe amamodoka ndetse baniruka n'amaguru barimo barahunga. Amakuru atugeraho akemeza ko ari bwongera Bukavu kubera ko mu kanya turaza no kubageza amashusho bamwe batangiye no kuhagera. Bivuze ko rero mu kanya gato cyane iki kibuga cy'indege cya Kavumu gishobora kuza kuba gifashwe ndetse n'iyi centre mubona ko inubakitse cyane, ni centre ikomeye kandi y'ubucuruzi. Ni mu gihe rero iyi Kavumu iraza kuba ivuyemo biratanga amahirwe menshi cyane kuri AFC M23 kuba bakomeza bagahita bafata Bukavu. Muri make rero muri aka kanya icyo twagarukaho tukabatangariza nuko mu buryo budasubirwaho Kavumu yamaze kuvamo ndetse rero na Katana yamaze kuvamo. Ariko kandi General Masunzu uyuwe ngakomeje kugenda rwana yerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ari nako agaba ibitero karahabutaka ku banyamurenge batuye muri ibyo bice. Na makuru akomeje kutugeraho, turakomeza kubana 5 kuri 5. Reka nkureke ukomeze ukurikira amajwi y'abaturage bari hari ya Kavumu, Katana ndetse n'ahandi baravuga uko situation ihagaze muri aka kanya. Muraho neza Mamda, amakuru yanjye ameze neza? Natwe turakomeye nta kibazo. Amaze kwinjira Kavumu rero ubu niho turi kwerekeza ariko force zamaze kuhagera. Charles aye tena shema na tulibere bwana, bale batipe ndio banakamata centre ya Katana sai na bana progresser Kavumu. Sawa, nawaza leo Kavumu utasikia afere niko kule sheba alisha tugombola zamani, ndio hivi population inaanza bapigia mikono tacho jira bwana.
hapa ni Katana, ni yulu tu ya mcentre hapa ni Katana. Yulu akanisetu tu pale mcentre. Asa abafi population kitu wako napita hapo tu facilement bana sona basode tu basha kimbia wote Katana. Abo M23 ife population kitu. Ao inapita deja nenda Kavumu. Puke Kavumu njoko basode tu bako na njoko batafanyile combat juu ya aéroport. Katana bako napita tu banapiga masasi banapita. Ni abafi population kitu. Inyeshyamba cyangwa abacancuro bari guhabwa protokoli iruta iy'abasirikari b'igihugu runaka. Muri kumva icyo kintu? Abaturage cyangwa bari abasirikare mwabonye bari baje nubwo batatumwe na leta, ni abaturage bo muri NATO bari mu nyungu za NATO, bari baje mu kazi ka NATO. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuri aba bantu, kamba kubiteho utu audio tubiri musigare mubitekerezaho ngo ndifada ngiye guhena nta kindi nakora. Umva hano. Jambo ni Prof Ernest Mugera. Sai tuko mu centre Lemera, tuko na majeshi za M23 wameshinda vita deja juu banapita, tuko nabo sai mu centre banatuongelesha, hatuna shua, banashuka visiblement anaenda Manyamuke, anasema mpaka wakonkerire Kavumu. Ni wengi sana wanatembea na muguru. Alerte. On signale déjà la présence de M23 au centre de Lemera. Nous sommes désolés parce que les militaires on profite encore et maintenant la présence de M23 à Lemera. Donc dans quelques minutes ils peuvent atterrir ici à Kabamba. Mungu atulinde. Information bien vérifiée. Donc hapa saa hii wenzetu uko Lemera wamehakikisha kama Muyomba wamefika tayari pale Lemera, wanaanza wakaribisha. Donc mjue kwamba Lemera imeanguka na muda kidogo Kabambe tanguka juu hakuna tena waskari. So mukanya mvuga ubu turi kuvugana na Kabamba yamaze kuvamo. Aha. N'amakuru ahari ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi twarashe Gatana totalema yavuyemo completely, turasa ahitwa abazi nkaza Miramisindi ni wazi hariya ahitwa za Kabamba. Njyewe navuganye n'abasirikare bari bahari, abo twari turi kumwe kuri telefone, murabyibuka twari bane. Mwibuka yuko batubwiye bamaze kuharenga kare, bari barisigaje urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru ngo bagere ku kibuga cy'indege ikavumu. Batubwiraga yuko uko bameze bari byanze bikunze Kavumu ni batayirasa mu gitondo bari bazayirasa ejo ni mugoroba. Rero Kavumu nivamo tuzaba tumaze kubona point strategique, ari naho badanganyitse bavuga ngo mu gitondo ngo baratera mu Minembwe. Hari umunsi se batahatera ngo bashaka ngo kwigarura ikibuga cy'indege, mugende mutere. None se muzi ngo makanika ngo ahetse amashaza, tibishoboka. Nubu